Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімдікі дақаға бөлі мәлімат. Жұмхыретіміздегі Жұма жемесінің құручылығы сонуна келеті. Енді оз ішіні дизайнерлер башлайлар. Қырым татар халқының тақдирны Назифе Апазова оз башындан кечірді. О бүгін 91-жы доған күніні қайдете. Korkunçlı vakalar Ahmet'te bir erkek 3 saat içinde 2 kere hücum etti. Şu vakitte ise Aluştada sakatlarının kötek çıktı. Hesap 2-0 Kızıltaş Первомайск futbol takımını yendi. Kırımna endi 2,5 milyon turist ziyaret etti. Bu haqda Cumhuriyetimizning yol başçısı o'z Vkontakte sahifasida yazdı. O qayd ko'ra, bu raqamlar Sovet devridan so'ng yangi rekord sayılan. Turistlarning ziyodasi yarmadamizga Qrim ko'piridan kechib keldilar. Musafirlar hayratlanmoq uchun Baxchisaroy va Yediquyi rayonlarini Kezlev, Saq ve Al-Ushta shaharlarini seçiler. Yılın başından beri Kırım'a 760 binge yakın araba, bu cümleden 12 binge yakın avtobus kelip yetti. 200 binden ziyade turist Ukraynadan keldi. Şimdi Kırım hakimiyetinin esas vazifesi EPSA mesuliyetli idarelerinin ve kurort region memuriyetlerinin işini düzetmek. Cumhuriyetinin en büyük Cuma cemesinin tıklanılması kun-kundan yekunleyici noqtaga yakınlaşa. Kuruculuk işleri sonuna keleyeti. Gelecek basamak ise ibadetxanenin içki bezetilüvüdür. Memarlar binanın dizaynında nasıl yanılıklar hazırladılar. Bu haqda Naci Isayeva tarif etti. Bu yerde özlerce kurucu ve mühendis gece kunduz çalışa. Kırım paytaxtının büyük Cuma cemesinin tıklanılması yavaş sonuna kele. Şimdi binanın sıcaklık kontur hazır. Meydanı planlaştırıldı ve kommunikatsiyalar geçirildi. Binanın o kuruluşunun bağlı işler 80%ga yapıldı. Kurucular ceminin meydanını abadanlaştırıp başladılar. Klumbalar ayrıla. Gelecek hafta çeşmede çalışıp başlayacak. Приступили к чистовой отделке. Сделаны образцы росписи орнаментов, ведутся работы, как мы видим, да, кровельные и облицовка стен именно самого основного здания мечети. Ceminin esas kubesi kurşun damnen kaplandı. Tış pencereleri hazır, көзде ise olarını vitrajlar yarıştıracak. Hepsi minarelerde bezetuf işleri yekunlendi. 4 esas minarenin tepesine alemler yarıştırmakta. Şimdi en zametli ve kol tutkan işler başlandı. Bu içki bezetufdur. Mimarlar Osman timsali olarak lale çiçeğini seçtiler. Bu çiçek Kırım tatarlarının medeniyetinde keniş kullanıla. Kırım tatar uslubu Osman uslubunun birlikte birinci kere işletilecek. Dizaynlarının böyle yanı usulü caminin hepsi ziyaretçilerine meraklı olacak. İslam dini barış dinidir. Barış. Hep barışa çağırır, güzelliğe çağırır, birlik beraberliğe çağırır. Elbette ki bugün bu caminin kurulması bundaki yaşayan herkes için ve gelenler için, misafirler için kim olsa olsun ki bu kapılar herkes için açık olacak. Kısmet olsa buradaki bu fontanın yapılması, onun her tarafı bittikten sonra ben eminim bunun azbarı gece gündüz dolu olacaktır. Bakmak için, oturmak için, sevmek için, görmek için ben böylesem bütün insaniyet için bir hayıra vesile olacaktır diye ümit etmekteyim. Büyük Cuma Cami Kırım'nın en çok beklenilgen obyektidir. Bayağı insan okuyulgan müddetten evvel açılmasını isterdi. Kuruculuk yekunlenmesi prezident imzalagan sürgün olungan halklarının реабилитациясы haqdaki firmanın 5 yılına yaxşı bakşış olurdu. В целом в России нет опыта, чтобы отечественный подрядчик строил с нуля соборную мечеть. Это вот первый опыт, и поэтому вполне объяснимо и понятно, что сроки сдвигаются. В любом случае соборной мечети быть, и это будет гордостью не только мусульман Крыма, но и всего нашего полуострова. Caminin açılığı 2020 aprelinin 21'ine planlaştırıla. En büyük ibadethane 5000 insanı sığdıracak ve elbette Kırım musulmanlarının dini medeni merkezi olacak. Fatime Seydametova, Naci Isayeva, Ervin Miraliyev, Millet için.
Бала бақчаларына олған невбетлер бор ярым бенге эксележек. Көзде Ахмезжете да бор сыра мектептен евел мөсеселерін açmaға планлаштыралар. Боқта мемориятның ел башчысы хабар етті. Бүгін Наталья Маленко пайтақтымызда тікленілген 4 модуль бала бақчасындаки ішлер кетішатыны бақып чықты. Мемориятның ел башчысы қайдеткеніне көре құруджилық график бонжалы барылави эпс объектлері сентябрьнің борынеже эксплуатацияға тапшырыладық. Бұндан да ғайры Наталья Маленко Ахмезжете модуль бала бақчаларының құруджилығы кефиетлі алып барыла эпсі нормаларға реает етіле деп айтты. Хорошая планировка. Мы единственные в Республике Крым, кто строит модульные сады, а не собирает их из запчастей и устанавливает. И на мой взгляд это очень важно, потому что вот мы были с вами на маршала Жукова, там было очень хорошо видно, там еще нету стен и видно, что есть обязательная противопожарная обкрутка каждой сваи, каждого укрепления, каждой колонны. То есть это очень важно, потому что на сегодняшний день мы понимаем, что такое модульная конструкция. Мы понимаем ее слабые стороны, понимаем сильные стороны. Но сегодня все делается высокопрофессионально, и качество на эту минуту нас удовлетворяет. Топрақ дамарталарының ресмилештірілігі яшай шарайтлерінің елештірілігі ве мескен алмақ ичун невбетнің тікленілігі. Бұл суалернен онға яқын инсан гражданлар қабыл девамында Девлет Дума мебусы Руслан Бальбеке мұражат атталар. Оларның әрбірі ұқықы меслиат ве әрбір суаліне тәфсілатлы жевап алды. Мебус инсанларының меселелеріні шақси незаретіне алды. Ве автанын сонуна жегерле муниципаль векілеріне бұл суалерінің чезілігі бойынша тушынмеге вали берді. Все объекты недвижимости, жилье должно быть легализовано, и поэтому нашим соотечественникам необходимо, и в целом крымчанам, внимательно относиться к приобретению правоустанавливающих документов. И все жилые дома особенно должны быть легализованы, поэтому для этой цели нужно обращаться в отделы межнациональных отношений в муниципалитетах. Сегодня функционирует 252-е постановление, определен порядок легализации самостроев. И, конечно же, вот данные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются люди, они должны уйти в историю. Ахмезжеттегі матызалки суқағы әнді баяғы шең ве парла қолда мұнда ойын мейданчыға чалды. Әнді бұл районның кенжелері үшін яз тәтелері да мерақлы кечежек. Ойын мейданчықларыны пайтақтымызда шер мемориеті ерлештіре бөлелікнен Ахмезжетінің әрбір сәкен үшін оңайтлы мұйт яратыла. Такая работа ведется и будет продолжаться, пока мы каждый наш двор не обеспечим игровой детской площадкой. Енді еліге яқын бала мейданчығы ве 60-ға яқын спортив мейдан açılды. Шерінің абаданлаштырылығы бойынша ішлер девам ете. Елінің сонына же шерінің әрбір микрорайонында 20-ге же яңы мейдан açılması планлаштырыла. Қырымда бұрынжы Шефтали берекеті жылы башланды. Татлымейва енді Ахмезжет районы Чүйке көнде пошта. Чалғары көнде есе арпа жылы. Районға ижзеретонен Девлет Дума мебусы Константин Бахарев ве базым телевизион тақымымыз келділер. Ишчелер тёксыз Шефтали жиялар мейванын бу чешеты эпосынден эвел пыше. Сильно крупнее не бывает. Нектарин, он только начало уборки, дальше пойдут покрупнее. Бу иш енгіл-дегіл, мында сабыр керек пышкен мейва сечеле узуле ве ольчусыне коре ящиклерге мукайтлықнен ерлештіріле. Это сорт у нас нектарина Early Star. Срок созревания его получается первая декада июля месяца. Сорт, как вам сказать, вкусовые качества очень отличные. Да, иш чох огды 14 гектар ер бар. Шефтали жиылығы сентябрьдің орталарына же девам етежек. Персик у нас экологически чистый. Мы проводим минимальное количество химобработок с целью защиты от повреждений вредителями и от болезней. Қырымда 5 ел девамында топрақнен оғрашқанлар девлет ярдымы оларақ 9 миллиарддан зияды рублей елді еттілер. Бұл параларға зиманеви техника сатын алынды ве берекет жиылығы енгілешті. В этом году мы предоставляем поддержку в общем объеме более миллиарда рублей по самым различным направлениям, которые определены как приоритетные для крымского агросектора. Такие направления, как развитие садоводства, вот мы сами находимся сейчас в прекрасном саду, животноводство, виноградарство, зерновые культуры. Объем средств, который был выделен компанией в прошлом году, который выделяется в этом году, он позволяет увеличивать объем производства, позволяет высаживать новые гектары зерновых культур,
садов. Вот вы видите, сегодня прекрасный персиковый сад. Фермачылар зиманеви техника сатын алдылар. Энди еді яны комбайн чалғары койынды арпа жиып башлады. Что благодаря этих комбайнов мы начали развиваться с первого года, как в Россию перешли. При поддержке государственной мы, получается, по Росагролизингу компенсация была 35%. Конечно, по сравнению с то, что убирали ранее, и качество уборки, и сроки уборки, они очень важны. И благодаря этим комбайнам мы можем 20 миллионов как минимум инвестиций свои внутренние сделать. Сергей Савицкий 10 жылдан зияде комбайн айдай чешет техниканен çalışқанына айта. Амма шымдықы машина земаневе венді оның іші баяғы онайтлы олды. Салонда атты кондиционер çalışа. Комбайн, конечно, по сравнению с той Нивой, это, конечно, условия, можно сказать, божество. Потому что здесь присутствует кондиционер, ну и электроники больше. Бу ел яғанақлар чоқ олғаны себебінден берекет 2 келеге артты. Бу 1 гектардан 40-50 центнердір. Аграрийлер айтқанына көре, бу сене бір түклі берекет рекорд дәрежесіне етмесі мүмкін. Судақ районында Қараденізде еңгіл моторлы яхта авдырылды. Қазайерне Крымспасы дәресінің невбетші тақымы ел алды. Нақлетінің көрінген зарарлы юқ, оның сайбақ ярсакені тақли етувден ред етті веттіби ярдымға мұқтач дегілім деді. Гемені сәлден чықарлығы бойынша еш бүгін саба башланды. Бұақта Қырым Жұмхуреті февкуляде вазетлер везірі Сергей Шахов хабаратты. Құртарыжылар яхтаның тұбынде көчек аралықлар таптылар. Геме ялы сызығындан 150 метр ұзақлықта ерлеше. Сувасты түшкеру фэнді кечірілді шымды есе яхтаны чекіп чықару бойынша ешлеге азырлық кете. 3 saat içinde eki ucumақ мезжете полис хадимлері eki айтутлық еткен еркекні яқыладылар. О түкенда сатыжыны қорқызып, ондан пара талап етті. Бір саттан соң айны бойле Аризанин невбечі бөлігіне борч берген тешкілятының хадимы мұражат етті. Оның сөзлеріне көре, белгісіз адам оларының идаресіне пычақнен кірді ве 2000 рубле қырсызлады. Жинайчы өз хабатыны бойнына алды, оның айтқанына көре пара оны афюнжылық сатын алмақ үшін керек еді. Подозреваемому может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Гражданин задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и находится под стражей. Сақатларны көтеклегені үшін пара жазасы. Полис хадимлері алушты соқақларында қавға көтекте иштирак еткен еркекні жазаладылар. Бұақта Қырым Жұмхуреті бойынша çalışқан МВД дәресінің матбуат қызметі хабаратты. Бұл вақаның шартлары оны видеоға шығарып, әнді іштимағыларда ерлештіргенлер, анда бір қадын қычырып, арабачықта отырған еркекні yolдан қуғаны көріне. Sonra бұл қадын сақатның арабачығын авдармаға тырышты, кечкенлер сақатның тарафыны туттылар, нетижеде көтлеви көтек юз берді. Таяқ ярдымынен көрген еркек зарар көрді, ұруфдан ойы қылды ве башыны янында тұрған арабаға ұрды. Бүгін өз юбилейні Белі Қырым татари самы Рамазан Усейнов қайдете 70 яшыны толдыра. Исмаил Гаспринский адына китапханенің хадимлері де самнен Корышев азырладылар. Бүгін мұнда оның сергісі ачылдан да 15-ке яқын әсер тақдим етілді. Олар епсі яғлы ресамчылықның чешіт жанрларында техника ве услеблерінде ератылған. Рамазан Усейнов Орта Асияда ресім чызып башлады, тамам анда ойым шарх емде ғарпның мединетіні ифаде етті. Бойле етіп оғыз услебыны шлеп чықарды. Каждый автор имеет свой своеобразный стиль. Я думаю, что я все-таки придерживаюсь своего стиля, и чтобы я бы не делал там, скажем, пейзажи или какие-то композиции, очень важно, чтобы художник выдерживал какие-то внутренние свои состояния. Это, естественно, отражается на его работах. Оны қайырламақ үшін яқынлары таныш бөлішлері вересамның иджадынен мерақланғанлар топланды. Бұл күні иджадкарға ең sıcak тебреклер сеслендірілді. Рамазан – это из тех художников, которые определяют крымско-татарское изобразительное искусство. С одной стороны, и с другой он влияет на культурные процессы, происходящие в искусстве в целом в Крыму. Так что, я думаю, очень достойно к 70-летию. И чувствуется он в динамике, рост
Так что я его от души и сердечно поздравляю. Onun umuru butun bir nesilnin tarihidir. Bu ağır sınavlarga uğraganlarının nesili jenk kanunsuz surgun etilmek ve Kırım toprağına kaytmak uğrunda kureş. Bugün Akmezjet rayonu kun tuvgan koyunun sakini Nazife Apazova o'zining 91. doğan kunini qayd etdi. Көзін ачық олған жүк қыбырдамақ керексін деп шақайды қартана видеошқын қайтырмаға ойынға түше. Назифе Апазова 1928 сенесі Акмезjet районында дүнияға келді. Бұтын Қырым татар халқының берабер башындан женк сүргінлікні кечірді. Сонра ғұрбетлікте кечкен елар. Шымды бұлар епсі кечміш течінке енді Назифе біта бұтын құрантасының ватанымызда яшай. Bu pomidorlarını osumuz asırayımız hepsini, gözümlerini oturtamaz. Bu bellerini oturtup işte asırayımız, karayımız hepsini osumuz bakamız. Bostan asravnen bağlı işler. 91 yaşlı bita için sebze meyve ve yeşillik saçmak bu sevimli iştir ve o ondan vazgeçip olamay. Mına bundayın yetip, çiyip, top çıkıtıp satamız bunu. Mına bundayın bütün gün oturup stol çıkkan. Mına bu zelinlerini çiyip oturam. 50 bal çiyemen onu. Son akşamda saat 7'den son kiremen salkınlen. Son bütün gün ne yapaysınız? Отдыхаю. Uzun ömür keçirmeknin sırrı bu hareket etmektir deydi Nazife Apazova. O'zining buyuk yaşına bakmadan Nazife bitta tuvganlarına xo'jalikda buyuk quvonchnen yardım etdi. Devamlı ömür keçirgen kadın qavi Qur'onda tızıp oldu. Bu onun 3 evladı, 13 torunu ve 19 torundan torunudur. 91 yaşına geldi. Da onu men de inanırsınız bir yerim aura degen bilmedim. Allah sağlık beri oğa, şu fizически çalışkan için. Fizически anam aleda çalışar. Ana yeşillik zakaz etmeseler o hastaman deyip yata. A zakaz etseler все, teplitsadan aldı. Bitasını bu Qur'onda erkes seve kelin için ise bu kadın hakikaten tuvgan olup kaldı. Allah'a şükür. O mağa anam demen, oğa kızım demen. Kimerde kimse birimizge açulanamızda bildirmeyimiz. Mabetimiz yakımız Allah'a şükür. Kimerde açulananda o mağa kış karaymen oğa son bakamız. Lara demen pıtekete. Nazife Apazova 91 yaşa kirdi. Onun çevresinde büyük ve muhabbet Qur'ontası var. Tamam olar Nazife bitanın tayançı ve quvonchidir. Hayırlı yaşlar olsun. Sağ olunuz, Allah sağlıklarınızı versin. Hepiniz sağ selamet men yaşıma yetiniz. Men sağlığımı versin size. Balam, çağam, torunlarım, nevaralarım, çevaralarım. Allah'a şükür. Sağ olsunlar hepsi. Allah sağlıklarını versin. Fatime Sedametova, Sofiya Shukurova, Giray Abdullayev, Millet için. Esap 2-0. Бақшысарайлы Кызылташ жүртшеден келген Первомайск футбол тақымыны еңді. Қырым татар байрақ күніне бағышланған ве ер ел кечірілген турнир бұтын Қырымдан 4 тақымны бір ерде топлады. Күчлі футболчыларының көріші вақта Мұхаммед Зекереев девам ете. Oyunun 10. dakikası ve Jurchi futbol takımının kapılarına birinci golunu Seyithalil Haridinov ura. Yaxşı taktika ve dostane oyun. Бақчысарайлылар çok gol momentlerini gördüler. Meydanda futbolculardan gayrı muhlisler de rahatsızlanalar. 10. dakikadan son oyun daha meraklı oldu. İkinci time sonuna kele. Sonki saniyelerde top oңайтlı berile ve Ahmet Dugu штангаға urup gol кірсете. При участии, наверное, когда до игры 0-0 у нас был момент, мы его забили. Потом мы как бы отдали инициативу, нарочно отдали инициативу. Команда побежала, начала больше открываться, у нас голевых моментов стало побольше. Но только это благодаря тому, что мы забили первый мяч. Я думаю, если бы команда соперников забила первый мяч, мы тоже, наверное, больше раскрывались, и поэтому команда соперников было больше моментов. А так у нас побольше было, только благодаря первому голу. Yıllık турнир Сақ, Jurchi, Бақчысарай районundan келген takımlarını жиды. Мы давно готовились к этому мероприятию. Погода нас не подвела, команды приехали, все очень активно включились в игру.
Я уверен, что по итогам определится сильнейший, но тем не менее проигравших у нас тоже не будет. Оларның эпосы Акмезжит шер мемориетінің мукафаты оғрында ярыштылар. Так как мы представляем Симферопольский район, я, конечно же, желаю победы команде Темели, нашей команде Симферопольского района. Достлық корышуының нәтижесінде бірінші учерні Бахчисарай тақымы, Акмезжит ве Журчи районларының тақымлары бөлділер. 4-ші ерде Сақ районының ойын тақымы тұра. Ғалиплер бақшышларны мукафат ве медаллер шеклінде алдылар. Эдип Эмир, Мухаммед Зекиряев, Эльдар Заитов, Миллет үшін. Шымдықы дақаға бойепсі қаберлер кележек яйынмызны 21 бұчуқта қачырмана студияда сыз үшін Фатиме Сейдаметова чалышты. Қайырлы ақшамлар.